Karbi ang long ta world population de katalon dun. Soil conservation pen theng piaklim ke e. Dipu Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Karbing Long Term Council Chairman CEM Lapen MEC Dilungapan Karcho. Kardo nili Karbi Berta Tanbang Thare Chesong Tero non Berta ang Tonpen Arjikta. Karbi ang long ok pran sai kampenta jakoni pai crazy Arni Dipu Kola Kendra sai hemalong world population de mati sumendar armorani ta London. Okpran sai kama joint director karing rong PP chephem pipen kapadu sumendar armu arani along district immunization saipu durgaswar ing tc maike phalam the pangdakpon jenega party every year jenega party thakile ekdin amar program program Mailong Hemtun along Munida Pai ke ong lapen katura kisung hehui alam thandam pen o sumara pai ke pejum abidi okpran sai kamahin pen kachetong arada tumapan than pachini Karbi Long Term Council as secretary Nirula Pangchupi Mayalong chetong dun lapen rengdok reng ni pen Hemtun kapocheji abidi methang alam jerpen chepaklang pon Thengpia weti munit rengre munit chotkali marat mareng lapen votek voso anta rengon e thengpia claim ki eke munirapan kerai komlo la solam pathedam pen jakongni pai crazy arni Dipu soil conservation along ason thengpia claim e pon Wall environment de lapen wana mahotsav along bacheton dun si soil conservation sai campaign chiritrok si socialong lialong chap mate akor arong karchi pon jia phan chisik chedang pon Thengpia Klim ki amai long Karbi Long Term Council a principal secretary Joy Siri Dolagupu Tisopi soil conservation Saikam additional director Jiten Malakar divisional Saipu Sangpi Terangpi Amparda Chokomartum Chetongdun লগতে আমাৰ বন মহোৎসৱ হৈ গ'ল আমি মানে চেষ্টা কৰিছো নট অনলি আমি কাৰ্বি আংলং হোল ওয়ার্ল্ড গোটেই পৃথিৱীত আমি চেষ্টা কৰিছো যে এইটো আমাৰ মানে এনভায়ৰনমেন্টটো ক্লিন হওক পলিউশন ফ্ৰী হওক যাৰ কাৰণে আমি বেছি গছ ৰুব লাগে গছ কাটিব নালাগে এইবিলাক আপোনালোকে জানে আজি ডিপাৰ্টমেন্ট ফালৰ পৰা মেডিচিনাল প্লান্টস কিছুমান বিলাব ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰিছে সব আমাৰ জুন মাহত ধৰি 7 তাৰিখলৈকে যোৱা 7 তাৰিখলৈ পালন কৰা হৈছিল আমি সেই উপলক্ষে এবাৰ আমি যোৱা 6 তাৰিখত জুনৰ 6 তাৰিখত আমি ইয়াত গছপুলি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এক পৰ্যায় হিচাপে আমি আকৌ আজি ইয়াতে আপোনাৰ গছপুলি বিতৰণ কৰা আৰু আমি ইয়াতে প্লান্টেশনৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত মাটি আছে প্ৰায় 2 বিঘা মাটি আছে East West Karbing Long BGP Penjakoni Pai Crazy Arni Dipu Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Akimi MEC Dilungapan Karcho along Kurang Tuta Pajarpon Non Hejong Karbi Anglong Term Council Kiligalong Kehaidun MEC Dilungapan BGP Pen Archopon Akimi Chairman Horan Singh Bay CM Tuliramrong Hangpen Chinglok Pangkora Hini MEC Tumapan Aman Kedo Karbia Poho Pen Archosi Kurang Tu Pajarpon Kami Karbi Anglong Raja MOS MOU Moisamran Kora Sabu Raja Karbi Anglong Raja BGP particular Ladak Alam Roitumi Karbi Anglong Term Council Kadogawe Inkora Trok Anghoy Pen BGP Atum Long Inkora Pli MEC Anghoy Longpon Havlong laki asamang bong isi inglong arong supi. Inglong rong supi apan kepang tir arpu ke havlong rong supi reading sido. Laso alam apan RD pidam penjakong ni pai crazy arni Havlong Town Committee pen Swas Bharat Mission Urban aputak cherok toka jaimek dengpon. Serok toka mailong Havlong rong supi apan kosona bidi pen si kepang tir pon tekjima laso putak aluhietum kachetong radapan tanpa chinipon. Dimasau MLA BB Hengjar Chief Hempu Pen Kido Serok Toka Mailong HTC Chairman Anil Dolagupu Guwahati Assam Engineering College Athanbang Prodip Baisya Pen Chinglok Pinangan
HTCR Phuket Doatum Chetong Dun. Birta Bangkalapan Sikang Ton Poniklo, Lai Bom the Cart News Channel, Domit Hagme, Korang 2.